Amen. Ngiyaphinda ngibingelela abantwana bami. Ngibingelela bonke abasebenzele lenkonzo yethu namhlanje. Namhlanje sila indabazwe eBethlehem. Isifiso sami balokho umuntu okhona la ahambe ezizuzile ade zokucela. Abantwana bakaNkulunkulu siphuma le esimangalisweni emathuneni. Emathuneni kuwe kwafika umama nomakoti etafeni lo azuko ngubani mina ngathi namagazi amaningi ngibethwe imizimba eminingi. La mina khona igazi lagombela. La mina khona igazi lamkhulilanga. La mina khona igazi lamkhulinyanga izulu. Bese bakhona igazi lababa bongizala uThixo lankosazana. Okuye ukuthi makufika umuntu ezengosizi ubese ngikhathazeka. Ngithandaza ngithi izinto uNkulunkulu wami usiza. Phela kamu ulaka kamu nyanga izikamu. Baba Thixo lankosazana ibani nami ulimzizwa manje. Uqhamuka unkosikazi noma umakoti lapha ya. Uzobika ukuthi akaboni emehlweni. Isikhathi akaboni emehlweni. Bese ngiyakhathazeka ngicabanga. Ngiyathanda ukuthi abone. Bese ngicabanga ngifela umcabango ngentshumayelo yamkhulu inyanga izulu. Ethi ubabamkhulu wasuka ephakame ngazi noma wayekhishwe izwi. Ithi khona intombazane ethi uRoda engaboni emehlweni esemzinyathi. Wasehamba kulowo muzi. Wasefika kulowo muzi wothola lo muzi waseyithola le nkosazane engaboni emehlweni. Wasehluthunyiwe ukuthi azoyivula amehlo. Mayesefika lapha wasethi wasexova udaka. Udala wasepha ile expired kwezonkulu inyanga izulu. Wasethatha iminwe yakhe leyo kusuka wasethi wayifaka phakathi lawo udakeni. Wasethinta amehlo lentombazana. Wasebuza ukuthi ubonani manje? Yathi lentombazane achanga ubuntu waphinde wathatha ufaka udaka iminwe edakeni wasebeka emehlweni. Wasephinde ibuza ukuthi ubonani? Kulo wesithathu wasefaka izandla iminwe odakeni wayibeka emehlweni. Waseyibuza ukuthi ubonani? Yathi ngibona wena baba. Nami-ke ngibe sengicabanga leyo ntshumayelo. Lo mama lo ethi useneminyaka engaboni emehlweni, mhlawumbe iminyaka eyisithupha engaboni emehlweni.
ngibe sengithandaza ngenhliziyo athi osheba bangisize bebemali ase kuye ngiyambuza lo mama athi ubonani na manje wathi hayi ngibona nje kulififi nje kuyinkungu njalo ugcina wathi ubonani wathi ngibona wena baba ufaka isigqoko esimnyama ngiyase ngithi yena ngabamnika ubaselina ahambe siyogculisa khothe yagculisa khothe ngoba wayisebona hayi nini izolo silapha esimalisini ngizophinda futhi lokho ngikona nabakudla okade isisichitheka izeza hotel pase ya mtotela ngokuthokozela zungu kwaya dole ngoba uzungu mina abangisebenza ngiqala unyazini bathi asabe senyazini pase lihamba ke weza mina ase kupusisela ke lo mama amafutha namaze kusiwa abalinkoyana wakhe wesenzele sahlala isiso sangathi theka ke lesi esinamaze kusiwa ngosini kwaqhubeka insuku safika isikhathi yafika lesizwe lesiswini sebeyabuye beza mina engasifile thume udokotela lo baba wengane noma wengathi cha hamba usicela igama asikwazi ukuyiqhambela thina bese sihlulekile ase ngiyabheka lena mase ngithola igama lale ngane ngathi igama layo owenkosi kakhulu izalo wewe ukoma 5 kg ufike umfundisi wathi ngane icela kushela ningathi abantu bayinyumba mina igama elinyumba ngilibeke emadodeni wabanga bele yako mabafana benokazi icele libelele nje indoda bayise wesifazane indodakazi futhi inyumba engapha kuthina yangu baba mkhulu elihlabela la nyumbakazi wayisho inyumba yesifazane fanele sikwazi ukuthi madoda siyiphathe kahle ingane zabantu kulula ukuthola ingane mawuzothatha inhliziyo yakho uyibeke phansi ungabi nolaka wakuyenzeka umchithe umuntu uthi hayi abathola abantwana umjele emgaqweni fike inqola eyisheshayo zishaya isikali siso njengoba silapha abantwana kaNkulunkulu sizobonga uBhembela ukubekezela kwakhe esakhela lento le esesiyona namhlanje yacela ke mina ngana zathi sengayoni lento sibonge futhi ukumenywa lo muzi simenywa weBhembela inkosi yeSabatha
sinema kumakhaya ngamakhaya emakumbini noma umhlaba ngoba nje banilana nje sekweyindawo ngeyindawo ushembe akakhiphi lutho kodwa akuthanda ushembe imlandalo beyaphi mina ngikwazi noma ngaphuma manje mahamba nomdluli ngithi ngidlulise imoto nabala bani sebefikile bakuzona nemsebenzi nami engiyenzayo la ekhaya bangaqhamuka nje ngenyama abantu ngize ngifisa nokubaleka kodwa khona into sakhuluma iphekula angisho ngoba ngiqamba la bethi bathi ngibelane isitimela sihlelwe yini ungasibuzi ukuthi siyaphi sikuphi sila yabona sila saqala khona finance Nazareth ngithandile ushembe uthi mani bambelela la shembe bambelela iqiniso bathi uNkulunkulu awubona izandla ziyadedela hlaba ngamazinyo ngeke ushembe ngoba uzibambelela ngamazinyo uzokuchiliza ushembe uyalazi usisi uyabekezelela usisi nami ngiyabekezelela usisi ngoba siyahamba nabanye la kodwa bekho lethu zingithi bayigqoka ngomhlophe uthi zayivuma namasasila sifike komunye umuzi phela la ngaba uthando nokuthokoza kumina mangase nonke imane ehlala lehle semphendukile ngoba sila indoda le uthi uwona omkhulu kombela eyahlupheka ngempela khona ngoba omkhulu wahlupheka kulelizwe enayo yonke into wahlupheka ngoba sefike uNkulunkulu kuwena awukwazi ukubaleka mawuthi uyabaleka khona azokushaya kuwena live ushaya kozenzizwele uzwile uyenze intando yakhe ngiyathemba ukuthi basisila uthi sithokozile uthi unyathela unyawo lakho nje la unesisekelo sabafoko bomkhulu abasala lendawo mhlawu babamkhulu izimazela ukuthatha lo lwangu lwagombe laba uNkulunkulu uNkulunkulu kwema ithuma into ungayithathi uba namaqhinga wenzayo Gawuthi wasila unomunye la lapha ezasifuna abanye abantu abagombela
Futhi okungithokozisayo ukubabona sebehleli kahle. Behleli endlini yabo enhle ekhazimuzayo. Bekade bahlala usizini. Futhi lo muntu owakhele yathi yamanje yakithi uNkulunkulu azamkhumbula. Abantu balelizwe ningavumi omubi angene phakathi kwenu. Noma ngabe muhle kangakanani omubi ningavumi angene phakathi. Noma ngabe unemali ningavumi angene phakathi kwenu. Lo muzi wakhiwe yinina. Uthi uBombela yahamba ubuya ngenkosesitani. Njengoba sabe esitani thina sikhona la uvukile manje umuzi. Uzuvuka kanjena uthando lamakholwa uqhubaphathe inhliziyo zawo. Into eyodwa embi mina. Ubani umuntu mayenzela ushambe okuhle ukanyama nambana kwabanye. Ngiyacela ukuthi uheleze bayokuzwana phakathi kwenu. Namhlanje sizobonga nje uBombela. Sibonge nalezi zinto zesihlalo uNazaretha. Wakube zazinyaka lezi zinto ngabe lo Nazaretha wangabona. Noma uBombela lo uprofeti wakude kabi. Profeti waleko uMzazela. Umzazela eyinyanga. Izwi la liyafika la ekhaya izwi. Lafika uMzazela. Lathi Mzazela hamba. Umzazela wayinyanga enkulu edumile. Uma ngokuba abantu babengasayi eyibhodlweni zamakhosi basebeya kuBombela. Bombela senabantu abaningi waseqhamuka incelebane yayompimbi uBombela. Uthi khona umuntu ozezinkosi wayengazenzi inkosi lo Mzazela wayengazenzi inkosi. Wayeyozala amakhosi ukhaleni lakhe into yashiya. Wathi wasethiwa hamba baseyithi yapakwa imphithi iyamhlasela eyobulawa. Basesifike siyisigidimi sathi Mzazela hamba. Iyapakwa nje impi. Kuthiwa wena usuzenza inkosi. Wasehamba uMzazela. Njengoba ezegcinele sekulo muzi usula. Hamba uyezwilele senhle kusho lelizwi leli. Kwaba ukuphepha kwalo Nazaretha. Futhi uprofeti walo kalwendlela nje Bombela. Kude. Ngoba kusazozalwa la. Inhliziyo. Thiwe hamba ngokhalela ku sophuma abaprofeti. Sabheka ukuthi uyenza lo uBombela. Fika inhliziyo. Aphinde hamba inhliziyo ufika umayekisa. Ubhekiwe njalo lo Shembe. Umayekisa yena umayekisa owambeka ke lo Shembe lo uBombela. Uthe ngathi lo Bombela lo nendawo la ezobonakala khona uBombela. Ngoba kuthi umayekisa wajabula wathi usuze wafika Bombela. Asimazi ukuthi wambula ngani. Wasekhula ekhulela kulelizwe.
bagcine sihamba kuleli zwe ethunywa yizwi kodwa okungijabulisa kakhulu ukubona nakhe le yandlu eyingane zikamqalo wendlela ezaba umhlabelo walokuNazaretha ezaba isisekelo salokuNazaretha namanje sikhuluma ngokuthi le ndawo yethu ngoba sibona le yamisa lamadoda ayizalwa uMzansi kulo Mpombelo amaliba abo namanje masikhuluma ngawo ngoba efikile nje usela ngoMameli umthethi la alisilungiseleni itayitela le ndawo le ibizi thina ngokusemthethweni amen ngoba phela mawukhona iliba badayiso iliba uyabona futhi lawa okubuye wakha umhlembe akuphinde kwakhe umuntu khona lesasa aphumula kusona asihle sibahlaza usiya nehlobo wena
themba ukuthi yabalelana bayajabula bazizwa bemukelekile ngoba kade basahamba la sesikwela namhlanje nabo ke banathi sike saya futhi kubona sabenzela inkonzo lapha besale situsho umoya usupa kakhulu umoya besawunani bahle nje namhlanje abantu bebehuntu bebemthukasi bonke abanye inhlabathi beyikhipha emlolini sasa singena lawa abantu sasa sibona engathi senza iphutha ukuthokoza kwabo bayathokoza kodwa manje sibabikela ukuthi sesifikile asengithi mina asabe ngoba ababene nokucela befundisi basenhla ukubani siyovula lo wabhekabizayo awubhekabizayo sezulwini la uNkulunkulu mhla beqophisana lo babamkhulu wami wase uNkulunkulu wasethi shebe ngifuna ukuthi manje ubonke uyadinga uyolungisela abantu bami abasezweni elisezantsi waseqale echoboza ingane kahle kuneyogcina ke uJohn ithanda kakhulu babamkhulu eyathi mayisivula yaze yahamba emhlabeni uthi wayelo igolile namsiyambile ngothanda ayithanda ngalo leyo ngane wayelo igonile kusuke seloza shonilanga isidu waze wafika umlungu umngane wakhe wathi shembe salisuhuma ayisekho lena ngihambile wathi wafika lo mlungu sebenza zonke izinto zakhona amapiki namaplango wakhe ibhusi asiyakhela ibhusi nganeza ikhona kulabo abantu ababona la iyona-ke izona-ke lezingane zakhipha ushembe la ngoba isebona ushembe kuzophela konganabo waseqala lo hambo luyofuna mina nawe kodwa manje sesibhenzile yathanda mangazala ukukhumbuza ukuthi iphatheni kahle le ifanele lokuphila le aniye ukuphuca umuntu le ukunazala kusenhliziyweni yomuntu akekho umuntu wakuphucile esenhliziyweni akekho umuntu ongatsho into yakhe esenhliziyweni inina nifanele niyithande le nto yenu nimukele abahambayo abafikayo ngoba phela angakapheli futhi nibancane-ke namhlanje kufanele ngabe kumhlophe intaba la nalapha phesheya ikhona la wasuka khona lelo esiphilisayo amen futhi lento eziwayela abantu bangahlela leya nto le lobhekabiza wala ithi mina iyibusiso ayi mina nazo ngingamenezo kodwa incane eyinkulu bawene ogobela umkhulilanga inyanga yezulu bakuthini ngifundela nawe izwi lafika kubabamkhulu limhlela limncenga imthuma izwe lesizansi le uThekwini uNanda zazikhona nazi intaba zazikhona kodwa lezi ntaba lezi azangathume zona kwamele asuke kulezi ayelulezi ayishiya uNkulunkulu laba bezohlala khona uNkulunkulu bese imnika le mthetho
Tohola ilibani. Ina mthetho ilibani. Wawat mayisekukhuphula lapho esefika bese kukhuphula lapho esethweni indaba hlangakazi. Eshiya babesezatsi kuba yedwa wayekhulu wayekhulu noNkulunkulu yedwa. So nakhona la ekhaya so wasuka namadoda amathathu namanje asekho. Ngoba esebona into yena umuntu uNkulunkulu. Athi mhlawumbe sihamba nawe. Ukuthi lawe yakho uthi abantu abayeli isithina sibesijabele. Njengoba namhlanje naba besekhona abaphikisayo bathi wena. Kodwa uNkulunkulu ilanga uthi thina bohlelo. Asiphikiswa la emhlabeni nasezweni asiphikiswa. Sinamandla futhi thina bohlelo ukulanda umuntu esifogweni. Mayihambe esehlukile. Umlandi sonke sithi sizama ukumgeza. Mayingagezeki siphindisela khona. Kodwa mayigezekile siyayithatha sifake kwelethu ngoba izulu lakithi kwahlelo. Kodwa namanje bakhona abasaphikisa uhlelo bayikhuluma besiphikisa. Madoda njengokina. Ngeke ngifane nomkhulu inyanga yezulu. Umkhulu inyanga yezulu kulabantu abababa beshiya wathi yeyisukuma wena. Uzodlala la. Usubayivila, nikele indulo wasukuma wena. Uzothi nje akusho ngasukuma umuntu. Oh, wenziwa mkhulu wami, ake wenziwe mina, nami ngiphiwe ukuzokwenza kimi. Kodwa ngiyokhuluma ngomsebenzi kaMkhulu, ngikhuluma ngomsebenzi kaMkhulu ilanga, ngikhuluma ngomsebenzi kaMkhulu. Ngoba yibona abayisisekelo sale sihlale ngisona. Ongifundela la Cwenza. Wena
kwafika kimi izwi likaJehova lathi wafika kimi izwi likaJehova lithi fika kwaNkulunkulu ngingakabumbi esiswini ngakwazi ungakakulumbi esiswini ngakwazi ungakaphumi esizalweni ngakungcwelisa aphuma esizalweni ngangcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni ngakubeka umprofeti ezizweni eba ngathi awu Nkosi Jehova awusiphendula ngayogomela bheka angikwazi ukukhuluma angikwazi ukukhuluma ngoba ngingumntwana yebo uJehova wathi kimi uJehova wathi kimi ungasho ukuthi ngumntwana ngoba uyabuya kubo ungasho ukuthi ngumntwana ngokuba uyabuya kubo bonke ngikuthuma kubo ukhulume konke engiyakuyala nakho konke engiyakuyala ngakho ukukhuluma uyakukhuluma ba wayesaba-ke ubaba omkhulu ngokuba ungakaze ezwe umuntu efika kuyena phela wayengafiki uNkulunkulu ubaba omkhulu ngani elele ekweluseni wayefika uNkulunkulu izwi laNkulunkulu ubaba omkhulu wona khona kuthiwa lithi thandaza uthandaza wayengakwazi sukuma enzeni bathiwa thandaza kodwa wathi naye sekwazi ukuthandaza ngoba phela umuntu wayemthuma wathi uNkulunkulu Nazaretha njengoba sihlangene lapha sisemthonjeni womNazaretha la umNazaretha abaqala khona le ndawo igugu elikhulu kabi futhi nabasebenze lo muzi wamuhle wanje njalo ngonyaka ofika la ufika khona into eshithi kodwa sisale isikhathi sila baka umuzi qala wabona ukuthi uvukile umuzi eBombela baka bageze imali manje haya bageze imali ubheka bezayo lo bheka bezayo la awukho nje nawo umhlabeni jikelele uyasho ukuthi lo bheka bezayo la awona ubheka bezayo wabantu nje owamakhosi ngoba kwabamkhulu azamzali umuntu wazala amakhosi lamakhosi ayisisekelo salo Nazaretha yabona babamkhulu konke yonke indawo ayikhokha yonke indawo ngalento yakhe nalawo khonkile wawela khokha phesheya khokha ngesihlahla yobona lama liba lezinsizwa lesize before umkhulu bethu okusathi uthi ene inxiwa leli awudayisa umuze nethula indawo eyakha ushembe ayiphinde yakho umuntu zolo besikade sibizwe velele befuna khona isihlahla lesi ubabamkhulu mhlawumbe velele la athi kubantu ayeboshwe nabo madoda niyafuna ukuphuma ukuhlala umoya manje basithi laba hayi siyacela la ukuphuma shobo manje useyabuza alizubaleka manje ngeke sibaleke base bephuma wase babamkhulu ekhomba ingidi zejele eqhuma ingidi base ethi phumani uzale ngisihlala emnyama bawotha lapha phakathi kwesihlahla kwakuyini lapho ngoba lesihlahla kuze kwabizwa mina sebefuna ukwakha la sikhona namanazatha sifini
Sawwenziwa indiko. Besaba nabo besaba ukusithinta. Sase sakhe inkonzo senze inkonzo khona no one day. Yase ngithi abasigawule basithethe ebuhlini. Sasithatha leso sikhathi sasilinde isikhathi esidingaka. Yabo isihlahla okwakhumula kusona ubaba omkhulu. Asisho. Asipheli. Siba hlaza ubusika nehlobo. Manje abantu basuphika ukuthi ubaba omkhulu uNkulunkulu. Nawo amabandla amaningi. Bafuna ukwakha ibandla. Akozwi elifika kuwe. Kuphela ufika kuwena uhambe edrobheni ufike uyothungisa ukhololo. Bese uyabathola ababili abathathu. Ugcina usungumfundisi. Ile lakithi kuphela ibandla lawa ubaba omkhulu akhuluma khona noNkulunkulu. Bathi bayeza ubaba omkhulu bahlala phezulu ubaba uNkulunkulu. Leli bandla okwakhiwa emzineni aliyophela. Kuyophela umuntu. Nabathanda ukuthi phela ngeke kuyophela umuntu. Umuntu ufika ekhaya into. Ekabe lesikhathi seyinto. Ngicela indoda yafika baba uzalayo. Tshela ngabathophisali. Base bayinika into zakhona la. Yahamba esebenza ekhaya. Kodwa isitha sokuqala yasibona emhlabeni yabona baba isitha sayo. Isivukile emakhobeni emhlaba. Angazi hamba izoda kanje into baphikisayo. Isuka into ubalazi uthanda. Akasho ushaka ukuthi njoba wena unenhliziyo embi, ngozokusuka senathi ngiyakubusela. Lo ubusisa noma enhliziyo. Inhliziyo yakho ushaba ijike wena iyazibindi. Inhliziyo yakho. Fanele wena uyichathizwa uyiphendule wena, uthi uyashaba usuyiphendulile. Ushamba plus into evele esilungile. Noma yini? Mawuna. Ngeke ngakwazi ukuqeda umoya. Mawulola ngeke ukwazi ukuqeda. Wena fanele ulawula lakho. Bese ufika ukuthi baba ngicela ukuqeda ulaka. Usulawulile wena. Yazi mina iyahamba nje naNazaretha. Ngoba mawukwabona angeke usahlehle ume ngemuva. Noma kubuhlungu yo. Ngokushambe noma kunjani. Noma kambe isicelo sakhe singakanani. Isabatha kodwa ayisabathini. Phela ngisuke sekuyimpoqo isabathini. Uze aqoshwe hamba. Ngiyacela ke naManazaretha nje basingilethile la. Uba ningiphathe kahle. Lo bhekazana ke la madoda kukodwa nje lokho. Utshengisa uthando olukhulu olusuke enhliziyweni zenu. Angaze ngibone into enhle kanje mina. Uyasho ukuthi lapha kulele insizwana. Lela makhawa. Alo Nazaretha.
nabo lapho bazizwa bekhululekile ngani. Ngiyafisa nje ukuthi ngisathi obani abakhile nabangahanga. Kodwa ngifisa ukuthi ithande nonke eManazaretha into enhle. Nikhuthalele ukwenza into ezinhle. Manje khona udosela eceleni nomyeka. Ndimanzi ngebhayisikili yona amasondo amabili. Ngicela namasondo amane, hayi ibhayisikili basilokushaya phansi. Esibuzo ucela ilethelela. Waqala nje waphikisa into washambela usuqala imphendula. Waqala wanimhlangano yasemnyameni usuqala imphendula. Kodwa thina la ekhaya siyazwana eManazaretha. Abantu abasonayo yini? Kodwa thina siyamthanda. Alithengane phela uthando. Nisithanda nathi sinthanda. Sengiyazi amaphethilweni. Ngiyabonga eManazaretha ngoba into eseniyakhela ni ubusile umuzi kaBhomela. Uyisifungo futhi esifungo izwe lonke. Isifungo umhlaba wonke. Ongaziwa lo muzi. Engathi uNkulunkulu akukhumbula ushabalala, kodwa ixesha elibomvu ukuthi ushabalala. Yena sithengisa wonke amakhona lo muzi. Kanti senziwambe emhlabeni. Manje sebephumile abantwana laba besejele. Ihleli phansi kwesihlahla. Bafika abagadayo la ejele. Babeyobheka phansi ejele kakhulu. Basebephatheka kabuhlungu. Ngoba phela njengoba ukulahla kwesiposho ukulahla komsebenzi. Ubabamkhulu wasebabona ukuthi bakhathazekile labantu abababona phansi kwesihlahla. Ngoba ijele leli liseduze kwalapha. Bayesebakhwelwa basebamemeza ukuthi yebo singapha. Basebejabula basebebathatha bambubuzela phakathi. Noma wazala abamkhulu bayefuna batshela ukuthi mina ngubani. Inkosi busisenzwe. Amen.